Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ke HYC Soyong Zone mentakasngi kakat saw terik ukala lingkod Hajar Apusan kilami syakman ban penbenapat ba halor ke jingdon jong kinong dawa pisa Hashlong Western Bypass nagipat ba. Halor kini nakaliang kaseng kaladawa na Usketri Ministry of Road Transport and Highways UV Uma Shankar ban pa tokit mardor. Kaseng kalakeno Bakajing pentre kani kasurak National Highway kade nakajingdon kti lang ka Office Deputy Commissioner matki engineer namar bakila sya penyat hakini ki arngut ki bala dawa pisa nakipat ba kaseng kalaya thuru bakidon kinong yo jingmentoy ki bala yo ya kapisa Henry kasurak klempentre hakani ka jaka kabala ai Henry lashna panban nakaway ka jaka kumjuru kidon ki bamshimpat layo lut ya kapisa Henry kajing pentre kelas dang shat uba purning star shabong president ke HYC Soyong Zone ulaong badan chibun ki patba ki balasha dawa pisa ha kini ki arngut ki rangba kata na uba freeding sin thaba bat uba rojen khalat kim shim lanut ban pen pau pat ba Henry de na ki laingut ki long kemi ki bala mi shakmat da ka jing shlur ban pen pau perthei ya kani ulaya thuru baha kani ka jing dawa pisa kala dan ru ka jing berngam wat ban shim ya ka jing embryo ru Henry na kaliang kaseng kala IT ya ki pulit bakin shim ya ka jing kit kli haka jutrik tapunai let ban ujor hai office jogi commissioner habede ka jingdon ibriu ba sim bisa le dawa bisa iki ba nong song kita itai beria leti kene silong bersa bypass hak tensi na le jogi le persko ki si sibur ki ada ni kendiat habede pat baka jimbom simkia nakalian kibor kulit hadu menta kepala ban kepala ban kam hadu menta ru mabelai kumba gaong kumba kajikran nakalian we ki rambas no ladon lu kajik berngam wat ban sim ya kajik bro tendai nakalian keseng disuba kadai ka kamat ka bakia kota marbalai nomor ba habai dei kino lokam habai dei kajik berngam bersit kadai kamram ju kibor kulit di bansin ya kajik ya sejam kapakam tenge nang bana ate rakam suap kan bon kanton no kajik jawa susi aku ba sakita ki dong kita jaka ki bayat ni Western Bypass si duna ki beri bandu beni smart nak bentaban persko yang ni halo kene jing pisah ring sekeman aku play ki to kilokmi anu kilokmi lain kilokmi ki balami smart berperpau yang ni masuk dengan kadai ke jing sur kam ka basur ka ba kini kilokmi kidon ni musim sendak musim perpau tamdai babi kini kilokmi smart matrai kadai ke jing ya sim pisah kadai ka jing dawa pisah kan nampau syahmat kan nampau seperti dia ka jing don juga di lokmi masuk ba seperti ai play lagi maka jing don juga di lokmi kala perpau partai habai dei berkedeka bagada jing don juga di beriu ba rojan sing khalat ba freedom sing rojan khalat ba freedom sing thaba kilo dan benda nekam te ngatrai ni dan kam super batai company anu balai gi iba nakaliang kito kilokmi kila depan persai habai dei bat ka jing sim pisah habai dei bat dor jing pisah de suka ban yang ne habai dei bat ka ba pridan ula sim pisah iklian flight kumpa kendai perusahaan lap kendai perusahaan nak duna ini iwe pa di lokmi iba kendai di bikinora ini pa sim pisah do pa rojan flight but iway pa ilong kami iba kita di yakin kartamal ini pak lasih bisa dengan rojan kelai dan kam super batai dunia yang ada mabalai badai ka ia ada berpersai tidak terkubur dan dari bagi semua berpersai ne habai ada yang iba nak liang serka bentar kepala bersium kilo sejam bakap tege dan yang liang juga ibu kesan atas potri ialah tahu tak kecil ujor jauh Secretary ke Ministry of Road Transport and Highways habis berkecing don joki brio iba sim pisah bagi dawa pisah hakatai ke sedang Western Bypass ini bang Sofia ini lomba dah kecing don joki di brio iba dawa pisah ya mat yang lain bro langsung berkerja tak way di cekah sang way di cekah kumpang ikan mensuai kido ki brio bom ai
bisa yang ada 10% sejerong kemud lapan kerja nak dapat. Hadu mentarung iyo kajing tiap. Baka jing kelain tu petai ka silong western bypass kalau hadu mentar. Kamu bihamsu buat keneka kan hukum bersnai kini di Surabaya, yaki bypass, dan yaki national highway. Dan dari sini buat program jur kami di Baneru, keiga bagi kuat terus kau punya kalau pak. Isno lengor hukum no bakat engineer. Dan dekat kita kini survey yang kena surok silong western bypass tilong kita kisah kemud. Hati ni diberi kepada wapisa. Haji siapa kali kamrang joki ban bet kena berhenti dan kemudian pria yang surok. Hari lepas sekolah pada orang neba. Nak kalian joki ni engineer dan kini survey kilong tang kisah kemud ban siap pria yang bisa kontrol hau beriu bom day tak expert ban survey yang surok. Kalau tak bertahu nak kalian joki nak thok joki sekretari jom ministry bagi dawa yang ministry bahkan simkia kalau ni ban toket berpelang kecil toket nomor bagi sutu aku kecil tersengau. Nek menjikran jogu wei di kira pas nang jongka jabat isutu buat ke office jong deputy commissioner dan buru-buru kira bentaran mereka. Marbelai katum kejikran jong irang pas nang jabat nang ne katum kejik itu jong ba presiden uang banyak tak bisa ba ulum bersim 10% sejerong dan ba isim hidup aku dia bisa tahu. Ya kata bisa ba ulum presiden uang ba on island office jong deputy commissioner. Dan isu tu bawa anak ko office jong deputy commissioner tu jangan mentah mereka. Hoi jumlah bantong kalau basisya kata tenang tak tahu. Ni ba isno ba lada nak kalian ko office jong deputy commissioner kam sim kiai no kene ngaso ba kam perlong ini ba bantong ba pleng kala benda sisa nak kalian office jong deputy commissioner berbentar hal yang perlu dia bentar. Susu kinji nak susu kambah gunung ni akam dek langit ini beliau. Tapi don ayu dan. Lada ki engineer jom NHIDCL kin don betah kan deh. Ngatrai kin dong lada ki engineer kin dong independent om ne beliau. Kin bisa control om ne freedom. Ndai kejing sya control jom kejing sya jom kini engineer kejing long sistem mut jom kini engineer kalau pau syai bagi don bentalang kan deh kam. Lada ndai bagi don bentalang kan deh kam kuno kila untuk kriya yang lain. Sebab benda kalan kini beniat yang lain setai. Tanah dah kini diberi mesti bisa lah berkeriak dan cetak dan pun sudah. Hatu kat kejing start cuma engineer kita siap kontrol mak kita. Dia kita hang le kapau saya kedar. Bana kalian engineer kila bentar-bentar. Kila bentar-bentar ha bai dei bakal skam ke pasar kai ha kajing dah bisa. Hatu number sejam ke bangin yang dari smart kadang kloy that bangin itu dan rai yang nak jauh keliti yang saya berkes giveaway pergi jujur banyak giveaway pergi bawah. Ni tahu akan sebutkan kita pak sebutkan dan itu benda ni pergi undang-undang juga tinalek cumi sayang kiai putin kalau ada itu benda ba itip ke ba nak lek ministry bersih sekia habai dei ba keneka cinjo cumi Nomor bah abede juga bu suatu agensi menteri untuk mereka menyekan lagi. Oh habai dei ba tak nak lek cumi gila yang ada kaji cinjo cumi gila ai kopi ru saka chief engineer joka national highway habis boleh tunjuk dan dia berkudin kita kemau mendeng insasim kisenjang benang smart insasim kibun kisenjang kiba kadang kloy tan banyak tu mentah kada kuat mentah. Kamu try dengan land beneficiaries harus ada stretch sudah yang kau harus tahu tak try hadu mentarung ni pergi orang jengtik pebiang marbalai marba kemau mendeng kita pun pak kita kilai tu kiba lah perkelah. Hadu mentah ke pelong final, paling pelong final nomor kita kibri kibala dia mesti pisaru. Ya kacakala penyak nawe. Kita kibri bom pergi pisaru. Ya kacaka latri ya kacaka. Tah hadu mentah soban alek aseng ni pelaban on bahadu ke dawut kibri kila banton. Kibadai ki no yo jimetoy la ne kibla ban yo ya ne compensation habade mak ne ka jaka. Ban tri yang selong western bypass. Jadi kalau jemput ni yang ketemu estimate yang tak free project maka no kalah dengan position. Memang itu. Kesum menjenggot jengkit jongi estimate kalau bandai kumbaar aja aspa 1 crore. Bak gaji cengai jangan disuruh kalau balai poin aku aspa 1 kilometer. abede bukan